Welcome to our exotic office of Féile na Bealtaine here in the Temperance Hall in Dingle. And every year the committee kindly give us this space to promote the festival, to sell tickets, t-shirts. There's lots of posters here. Orainn provides all the information about the various events. Oh, the waves on the sea, how they roll. The chill winds, how they do blow. My own true love got drowned in the deep, and the ship never got to the shore. Well, bunaíodh an Féile né bliana déag ó shin. Chun nálíonn Herbert agus siamsaíocht a chur fáil de chách an lehéinis agus fáil tíimiis gcónaí le ealaíontóirí agus ceoltóirí agus daoine eile ó éireann agus ó níos faide ó sin agus bhín anchaic goine gcónaí. An dochtúir Míchéal Ó Coileáin an duine a bhunaigh an Féile de Sach chun ealaíonn agus an cultúr agus an Phobail a thuirt le chéile agus nuair a dtí sin go léir cheiliúra. Tá anna hácht a buint le teacht le chéile ó thaobh sláinte an duine ó thaobh just an sláinte an Phobail. Well, gan áras tá Damien Dempsey agus Lumiere walking an Kerry sa scrin go léir ag seint le chéile in Ostáin an Hillgrove. Agus tá an gig sin beag nach díaltamach ach fós tá céad le fáil de anchaid gig na móra eile tá Sean Davy le teacht. Tá Ian Moore i digpádí sé cean seo le Donald Nín. Tá ó thaobh an ealaíon beag Jerome Connor tá bailúchán speisialta teacht beag sin ar taspáint sa t-shirt agus beag léocht againn ó fearhfuil anna eolas aige ar Jerome Connor. Tá imeachtaí agsúla eile ar siúl beag disco tastach a gainim líana. Bheith sin ar siúl clós Stickmax agus beag sé siúl chomá mar páirte lá na báistí timpeall an bhaile chomá, so beag na bunaíodh ná an dulgadtí an disco tastach chomá. Beag Airclann feithúir a chloig ar siúl, so sin rud nua tagan scríbhneoirí agus aistúirí le chéile lámháin agus bíon chorácha margheallar cad iad na smaointí tácha sin téann siad bhaile agus den siad drama a scríomh agus tá siad aistrééis feiche carú ar chloig agus chuann siad drama ar siúl. So sin rud nua. Chláir an sagam, beag sé scape timpeall 5 mún go bhfad is ólam agus beidir níos faide ó shin. Is féidir dul go dtí an ifig I hallan na measartha príomhshráid an dagan, príomhshráid uachtarach mar léin si dar. Beag sin ar oscailt ó níos go dtí deireadh na Féile. This is where it all happens for the next 5 or 6 days. If you want a ticket for any event during Féile na Bealtaine, this is where you get it. And there's posters here. We have bags for sale. We have t-shirts for sale, and we're promoting all of the events for here. There's over 100 events happening between Thursday and the following Monday. Some of them very exciting, I think. Yeah, most obvious one on Thursday night, back in Ventry in Peadar. It's called the Parish Social with Donald Nín, Noel Simbu, Congolese musician, Roland Musnudig, Limo mainly. That'll be a great night. Get your tickets in advance for that, as well as songs from the High Seas in the Scally Hotel on Sunday afternoon. It would be a great choral and music arrangement by Sean Davy with Limo Flynn, Rita Connolly, David Brophy and the Dunleary Choral Society. So that, and like Míchéal says, the other 100 events, they're all here in the programme, and you can get information and tickets for them all here in the office. And we'll see you at the gigs. Is féidir dul ar líne www.feilenabealtaine.ie nó Facebook Féile na Bealtaine nó @Féile Bealtaine on Twitter. My own true love got drowned in the deep, and the ship never got to the shore.